Play. Thirteen, 14. Service over, 15, 13. Service over, 14, 15. Service over, 16, 14. क्या हो गया? सबल 15, 16. Play. Service over, 17, 15. Eighteen, 15. Nineteen, 15. Fault. 20, match point, 15. Service over, 16, 20. Yes, change. Seventeen, 20. Game. Good game. Good game. Good game. Good game. Match won by Tinku Singh Pantogzot and Wayatam Manjit Singh, 21-15, 21-17.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 13 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤꯗ ngasi akhoi closing function adu yauragle akhoi numit 5ni chupna akhoi akanba fight tawraba matung sidaida ado ngasi akhoi aroiba Manipur State Badminton Association na sinjaba khwaidagi hena maru oiba championship asida akhoi ni kai khumnajariba akhoi Manipur Badminton State Badminton Association ki jo president oibiriba Sri Thongam Biswajit Singh Honorable MLA Thongju AC President ki Phamum Langda Lingchen Bire Loinana Akogi Ngasigi function Sida Khwaidagi Maru Oiriba Akogi Chief Guest ki Phamum Langda Lingchen Biriba Akogi Indoor Hall Siga Su Yam Nakna Lemina Zariba Sri KS Joy Kishan Singh Honorable MLA 9 Thongable AC Loinana Akogi Chief Guest ki Phamum Langda Lingchen Biriba Sri T Fulen Maite MCS Director Fisheries Loinana Ekoigi Nuksijaraba Ekoigi Sri Pukram Bilas Singh Director Zaharan Nehru Manipur Dance Academy Dice the Lengchin Miduna Lebire Ekoigi Asigum Laba Maruaraba function Sigi Nasi closing function Asida Ekoigi Manipur State Badminton Association Gi site gi Ekoina Chairman oina lebiriba asigi championship sigi aigi yamba Sri Wahengbam Prem Kumar aduga aigi marup Sri convener A Laiba Maitai anina dais talingchin biriba dignitary singda koi lengyan phi kudon taminaba kausanjari lo laiba noi lengyan phi puro Loinana akhoi Sansing akhoi lengyan PPP naba lengchelo Aigi Yamba Sri Wahengbam Prem Kumar Chairman Championship Asigi Chairman Aduga Convener Sri A Laiba Maitai Akoigi Manipur State Badminton Association Gi Joint Secretary Oiriba Anina Dignitary Singda Lengyan PPP Naba Kausanjari Amukana Please Tamuna Hanato Akoi Movement of Bill is General Secretary. Tamo Kajagar. Later, Tamo and Togo. Akogi Honorary Secretary Tamo Sanjib Kaleva. Fare. Akogi Honorary Secretary Tamo Sanjib Swaida Leramdre Aduna. Akoi Manipur State Badminton Association ki site gi akoina yamna chamba momento akoigi dignitary singda pibinanaba amuka hana akoigi Manipur State Badminton Association ki treasurer so obiriba aduga sia tau chathariba championship asigi chairman so obiriba Tamo Prem Kumar na akoigi dignitary singda momento se pibinanaba
अमुका हन्ना कौशनजरी तामो प्रेम कुमार प्लीज लो अखोगी अहानबदा अखोगी चीफ गेस्ट अखोने काय खुनजरीबा सर के जोय किसनदा MSBA की यामना चंबा खुदोल मोमेंटोसी तामोना सिनबिगनी मथंगदा अखोई काय खुनजरीबा अखोगी प्रेसिडेंट सर विश्वजीत थोंगाम दा तामोना सिनबिगनी मथंगदा अखोगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फम लांग लेसन बिरिबा कोई सर फुलेन मिटई लोइनना मथंगदा अखोई सर बिलास बुक्रमबम बिलास प्लीज प्लीज तानोका प्लीज कोना तौरसी आई ममिंग खंगदी मथंगदा आइगे नुक्सीजरबा अखोगी जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की अदुगा होजिक चथरिबा अखोगी 42nd इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड 69 स्टेट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप असिगिना कन्वेनर ओरिबा आइगी मरुप श्री एलाइबा मैतैना कोई क्लोजिंग फंक्शन असिगा मरी लेना वेलकम एड्रेस पिबिननबा कौशनजरी थागतचरी मरुप सनातोंबा गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन ngasi closing function asida aikogi maruoina chief guest ki famum langda lengsin biriba Sri KH Joy Kishan Singh Honorable MLA 9 Thangmaban ACBU ahanba maktada ikai khumnajaba ga loinana taramna okchari loinana ngasi guest of honor gi famum langda lengsin biriba Sri P Bilas Singh Director Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Imphal Busu Taramna Uksabaga Loinana Gai Kunnabu Uchari Loinana Guest of Honor Gi Phamam Langda Lengsan Biriba Sri T Pulen Maitei MCS Director Fisheries Government of Manipur Busu Taramna Uksabaga Loinana Gai Kunnabu Uchari Loinana Ngasigi Function Nasigi Faidagi Maru Oiba Thodang Lobiriba Aikogi Manipur State Badminton Association ki President Oibiriba Sri Thongam Biswajit Singh Honorable MLA Thongju AC President Manipur State Badminton Busu Ikai Khumnaba Uchabagaloina Taramna Okchari Loinana Ngasigi Function Asibu Mapung Phan Biriba Lakbiriba Invitees Print and Electronics Media MSBA ki Aikogi Senior players sing, members sing, guardians, doctor की team, अमसुंग technical team पुनः मुक्पु सुप्सन जरगा इकाई बक तरामना उच्च बगलोइना इकाई खुन्ना बक उच्चरी. Thank you. अखोगी closing function असी सानगदबा मेंस single सुलेरी बना अखोई यामना tension जरगा अखोई काय खुन्नजरीबा अखोई पुनमुने काय खुन्नजरीबा अखोगी ngasi president की फॉर्म लाग इलेक्शन बिरिबा सर थोंगाम बिश्वजित सिंह ऑनरेबल MLA थोंगजुना स्पीच भी गनी फंक्शन सिगा मरी लेना पुनमपु काय खुनबु चरी अखोगी यामना नुंगाइबा दुगा अखोगी सिंगल मैच अमा अखोई मथंगदे हेक थमजरी अदुना मरम ओरगा मयामगी इंटरेस्ट अदुगा मयामना खौरांग नंगारिबा पोटु निंगबा थुंगना बायदना अखोई लोई टेंशन जरगा प्रेसिडेंशियल स्पीच होइना थमची हायदना अखोई मिनिट अनि होम दगी हेना आई तौजरोय अदुना कोई तसेंगना अखोगी मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन अखोगी अहलमन मयामा लेंगसे लगा लेबिरे
कमायन ओरखी करम फिल्म दे लेरमी अदु करी करी हुजिक चथरी अदुगा करी अनौबा अखोगी टेक्नोलॉजी अदुगा तोान तोान बा इंटरनेशनल की थाकता हुजिक हुजिक सानरी बनहा चिंगसी कमायन यहुनगदगे हाबदगी वखलोन लोनना अखोई तबना तबना तुम होना जरपुदुना अखोई हौजी मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन थोइदो हेंदोंगना अखोई स्टेज अमदा योरकप ngambagi aduga player sing su status ama aduga lengbirekliba audience sing na su aduga toan toan ba district ki lengbirekliba अखोई गार्जियन सिंह अदुगा तोान तोान बा कोच सिंह अदुगा तोान तोान मियोय क्या सु ngasi अखोई क्वालिटी ऑफ द अखोई मैचेस सिंह जे अखोई अदुगा अंगांग सिंह के टैलेंट सिंह सी तोान डिफरेंटली अखोई उबा फंगमनी हाबसि माय अचेत पथाजबने अदुगा लोनना ngasi के सिगुंबा अखोई यूनिक सनराइज 42nd इंटर डिस्ट्रिक्ट अदुगा 69 स्टेट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 हारिबा अखोई तांग कुमार थोइदगिना तांग नमित मंगानी चुपना चथरक चरक वादुगा ngasi तांग कुमार थोइसिदा क्लोजिंग अखोई सेरेमनी असिगी चीफ गेस्ट की फॉर्म लांग इलेक्शन बिरिबा अदुगा मिंगोन हंग चरब द श्री कुमुकचम जॉय किशन सिंह ऑनरेबल एमएलए थांगैबन एसीबो आमथदि काय खनबु चरी अदुगा लोन लोनना कोई दाइसदा इलेक्शन बिरिबा अदुगा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कोई डायरेक्टर ओबिरिमबा अदुगा हुजे हुजे ओबिरमबा अदुगा हुजे हुजिकसु सरकार की थवाई क्या पुबीरिबा अदुगा सिगना गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर्म इलेक्शन बिरिबा मिंगोन हंग चरब द श्री टी फुलेन मैटै द डायरेक्टर फिशरीज गवर्नमेंट मणिपुर अदुगा लोनना अखोगी जोरान नेहरू मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर ओइना फम पुबीरिबा अदुगा तोान तोान बा कल्चरल की नत्रगा इनाट की ओइबा थवाई क्या दा अखोगी नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता अखोगी प्रमोशनल ओइबा अदुगा होरकलिबा नहारोन सिंह कोई करम लंबीदा पूरकांदा अखोगी हौना लंचत असि काउदना कायदना चलंगदगे हायद लमजिंग लमताक पिरिबा मिंगोन हंग चरबद सी पी बिलास सिंह बसु इकाय खुनबा उचरी अदुगा लोलना अखोगी लेरिबा तोान तोान बा मतम अमदा थौपुबिरंबा अखोगी एसोसिएशन असिगी मेंबर सिंह लेंशन बिरिबा पुनमक अदुगा लोलना अखोगी लेरिबा अखोई वेटरान की गिदनतना अखोगी मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की यामलबा अहल लमन खुदिमक अदुगा तोान तोान बा कोच अदुगा अंगांग सिंह करी सिंह लमजिंग लमदाक पिरिबा अदुगा कोई लेरिबा गार्जियन सिंह पुनमक अदुगा ngasi ngasima टूर्नामेंट हौबदगी पार्टिसिपेट तौबिगिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्तगी मागी मागी टीम की अमदी मागी मागी इंडिविजुअल ओपन दा यावबिरिबा प्लेयर सिंह अदुगा मसिबु ख्वादगी मरुओइना अखोगी हारिबा पुनमक सिंहसी अखोगी ओइथोकपा याबा हाइबस टेक्निकल टीम सि यावदेना ओइथोकपा याबा नते अदुगा मसिगी चीफ रेफरी मिंगोइना हंगचरबदा श्री जी एच चित्ररंजन शर्मा सुइकाय खुनबु चरी अदुगा मागी तोान तोान बा टेक्निकल की टीम अदुगा अंपायर सिंह अदुगा लोनना अखोई ngasi टूर्नामेंट असि चथरक मतमदा अखोइना टूर्नामेंट सिगी चेयरमैन मिंगोइना हंगचरबदा श्री वाहंगबम प्रेम कुमार अदुगा लोनना टूर्नामेंट असिगी कन्वेनर श्री छांगबम अखोगी लाइब मैटै बुसुइकाय खुनबु चरी अदुगा तोान तोान बा अखोगी मणिपुर बैडमिंटन मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की ऑनररी सेक्रेटरी होने लेबिरिबा श्री संजीव शर्मा अदुगा अतै अतै लेरिबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह की लेंशन बिरो खाय पुनम अदुगा मरुओइना नहानदगी हौबदगी अखोगी लाइव अखोगी कनो ओइना थाबिरिबा अखोई सिंगजमगी 360 की अखोगी नाउ अजीत अदुगा लोनना प्रेस की इसिनेना पुनम हौबदगी ngasisu लेंबिरकले हर कांदा असुगुंबा अखोइना अखोगी लेरिबा एनवायरनमेंट दा अमोट पुरकदबदु हेना क्लीन ओइबा एनवायरनमेंट अमा क्लीनर ओइबा एनवायरनमेंट सेमनबा होनबा अदुगा अखोगी लौरकलिबा प्रोफेशनल ओइबा गेम तोान तोान इवेंट सिंह के मनुंगदा बैडमिंटन सी वन ऑफ द अखोगी लीडिंग अखोगी इंप्रूविंग अखोगी गेम ओइरिबा अदुगा अखोगी लमदमसनसु सानबा तांगसु खोंगसु अदु पुनमक सिंगसी अखोई प्रमोट तौबिरिबा अखोई पुनमक अदुगा गार्जियन सिंह पुनमक पुछु इकाय खुनबो सुबा लोनना अखोई ngasi की तेंतकपा पाफम मनिदंग थमजगे तसेंगना अखोगी स्टैंडर्ड सी वांगे हाइबदु आइना हाइमन बथोलोय मरमदि ngasi मा अखोगी इनम दमसदगी हौजगिबा अदु ngarang nahansu मीडिया की नत्रगा तोान तोान बा प्लेटफॉर्म क्या दा अखोइना माना वांगांग बिगिबा अदुगा टॉक तौबिगिबा डिस्कशन तौगिबदा थेंगनबिरमनि मागी ममिंग प्रिया कोंजेंगबम अखोई डे टू डे हाइबमक्ति यादरे अदुबु अखोगी मतम अयाम मतमदा अखोइगा
फाउनरे हर कांदा मागे आदा लेरगसु अखोना नंगना टेलीफोन निक टॉकता अखोना मागे लेजरिबा पोट पुन मक्सिंग अखोना कन्वे तौरपा मागे लेरिबा लेतबो ओइरो अमदा ओइरो अदुगा ब्लेसिंग द ओरसु निरे हर कांदा ngasi ngasi दिमा यामना डिसिप्लिन लेना होनबा कन्ना सानगिबदुना ngasi ngasi मक्ता मणिपुर दगे अमुक्ता यौबा ngamdaba मफम हाइबदी करिनो हाइब चैंपियनशिप अहुमदा हाइबदी मागे अखोगी एशिया चैंपियनशिप ने ऑल इंग्लैंड ने अदुगा अखोगी सुदरमान कप से ngasi बाउता अखोगी मणिपुर दगे प्लेयर अमतन यावबा ngamgidabdo प्रिया कोंजेंगबम ने यावबा ngamgiba क्वालिफाई ओगिबसे सिमा हेने हेना इंटरनेशनल लेवल अमदी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म दा अखोजी यावबा ngame हाइबगी असेंग ममे क्लारब खुदम ने हाइदना आई थमजगे अदुगा लोना लोना अखोगी सेंग हर कांदा कोई मैराबा रुवांग अदमा हंदकसु नेपाल इंटरनेशनल चैलेंज दा मा गोल लौखी अदुगा लोना कोई तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज जुमा ब्रोंज फंगगा हारिबा इंडिया दा तवे हाइबगी वारेनी पृथ्वी की मिपुंग खुदेमक अफाव रैंकिंग ओय पुन मक्सिंग लागा कंपटीशन तो मरक्ता अखोनी मसी यौबा ngambase si अखोगी बैडमिंटन की दनतना अखोगी मणिपुर की ओइना माई हेने हेने प्लेटफॉर्म अम सेमबदा अचौबा थगाई अखोई लौबिरिबा अखोई प्लेयर अमनी हाइदना आई मिंग पंजगे अदुगा जिना सुनतना ngasi ngasima अखोगी डबल मैच ता सानबीगी बा अखोगी दिंकू मंजित दिंकू अखोगे उगंडा इंटरनेशनल चैलेंज दमा गोल फंगकी अदुगा मा अखोई श्रीलंका इंटरनेशनल दा क्वार्टर फाइनल मा यौबा ngamki अदुगा छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल चैलेंज दमा सिल्वर फंगी अदुना अखोगी तोआन वांग सिंगसिमक लेरिबा मयाम जिंग इंटरनेशनल लेवल ला यूरोपोजिन मर मोरगा नोमदी अखोइना लोइनमक चैंपियन ओय हाइबसु ngamde अदुबु अखोइना ngasi प्लेयर सिंग दा हाइनिंगबा अखोई करिसु लेते अदु ngasi मा अखोगी गार्जियन सिंग अदुगा मागी पेरेंट्स सिंग सिना हेक नोंगामबदगी ड्रीम तौजरगा आई इसासिबु फरगदी हाइने खल्लिबा ड्रीम से कनाना मांगफाउन हनगदगे हाइबसे कोच मैमना ताकपीरमगनी इंटरनेशनल कोच क्या लागा मखुइना हाइगनी अदुगा गार्जियन सिंग सेनगनी तौगदबो आइना डिसिप्लिन अमगा लोनना होनबा कनबा हाइबसे याउद्रगदी इपा इमाना निंगिबा अदुगा एसोसिएशन बु फानबा अदु इंस्टीट्यूशन बु माइ पानबा हाइबसे नखोगी नखुत लई हाइबसिमा आई हाइजगे अदु होनबा कनबियु अदु तौबियोना अमा थमजगे अदुगा लोना अखोई ngasi यामना नुंगाइबा भेटरान दा लेबिरिबा ngasi लेंशन बिरिबा मांगदा तुंगदा अमदी गैलरी दा लेबिरि सिंगसी साजोक मयामना ngasi अखोई अनौबा अंगांग सिंगसी हेना मुस्रुमिंग तोरपने हाइबसे अचिरप थाजबनी मनमदी अखोई ngasi भेटरान सिंगसिना सानरमद्रबा भेटरान सिंगसिना आई इसासे पुथोरमद्रबा अदु तरगदे अखोई ngasi प्लेटफॉर्म अमा सेमइबा पोसे ngasi कदुंगैसु सेमंगमोय हाइबसिमा अखोई अंगांग सिंगसु कावरोइदबने हाइ आई थमजगे अदुगा लोना ngasi याम नुंगाइबा अमना आई इसासु यामना हाइबा हाइतबगे वारी नतबा इनकरेजमेंट ओइबा इंस्पायरिंग ओइबा थबखरा अखोइना पाइखतबा यादे हाइबगा वाखलोन गलोना अखोई गोवादा हंतक लेरिबा वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप एट थाईलैंड तौगदबसे सिगी टूर्नामेंट चतप मतमदा अखोई मैक्सिमम नंबर सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ द मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन दा अखोई इवेंट मंगादा अखोई 7 प्लेयर्स ना क्वालिफाइड ओरकाना थाईलैंड दा जाना सकदबसे सि ख्वाइदगी हेना चौबा अचीवमेंट ने हाइबसिमा आई थमजगे अदुगा लोना अखोई ngasi पुनमा खोई अखोई तोान बा इंस्टीट्यूट अमा लेरगदी तोान बा प्लेटफॉर्म अमा लेरगदी वाखन मानदबा अखोई पामदबा अदुगा तौहनिंगदबा अदुगा खेनबा डिफरेंसेस मयाम लेरंगबनी अदुबो अखोइना ब्रिटिश की मतमदगी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन लाई खेनबा मयाम दुनी हेना फजहनबा पोट अमा सेमल्ली अदमाइ तौदना अखोई लेरिबा खेनबा मयाम दुसु फजब पोट अमा मफम से द पॉजिटिव ओइबा एटीट्यूड अदुगा पॉजिटिव ओइबा वाखलोन गलोनना अमना सोरसु अमना चुमथोपगे हेबिट अदुगा अमना सोरगसु अमना दौरिबा पोटु हेना फगदरा हाइबगे वाखलोनदा सजेस्टिव ओइबा अदुगा पॉजिटिव ओइबा क्रिटिसिज्म द चले हर कांदा एसोसिएशन से अखोसु मस्जिद परमानेंट नैते मतम खरगे ओइना मयामना सहयोग पिरकांदा मफम से लाकपनी अदुना अखोइना लेरिगे मतम से दा अखोई ngasi मक्ता प्लेयर सिंग की खलगा करी तौरंगदगे अदुगा पोजीशन हाइबसे आइना तोइना हाइजै आई अदम मतम खरगे ममांगदा अखोई मंत्री ओरमी हाई मयामगी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुरमबनी आई ngasi एमएलए ओय केंद्र की ओइना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अदना लैरिबा मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूबनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अजे अखोइना इंग्लिश दा हारगे ट्रांसिएंट हाई करीनो हाइब टेम्पररी ओइबा तौगदबो आइना टेम्पररी ओइबा मतमदुदा करी इनोवेटिव ओइबा क्रिएटिव ओइबा अदुगा तुंगदा लाकदबा नहारोन जिंगी ओइना करीगुम खरा ममी खरा इंप्रेशन अमा थमंबदो अखोगी अचौबा अचीवमेंट ओइगदबने हाइबसिनेबा अदुना मयाम से अखोई सहयोग पिबिरका ngasi बाउदा कोइना चलगा लाई चथरगा लाई अदुना मरम ओरगा अखोगी लेरिबा प्लेयर सिंग से आइना तोइना अतोपा जोनल की ओइबा
टूर्नामेंट करीसिंगदा अखोना लेरिबा गुवाहाटी दा चटपा मतमदा अखोगी प्लेयर सिंगदा अखोना असोइबा उरिसि आइना कोच मग नत्रगसु करी उगे हाबदा असोन जबा अखोइदा इक्विपमेंट करी करी की मतेंग लेइतबदन मरम वरगा स्टैंडर्ड ओइबा फोटो लेइतबदन मरम वरगा खोरि सोलैजो मदु खरा द वरसु मेकअप तौना बाहायदना अखोइ हौदोपा नुमितदा चैंपियनशिप हौदोपा नुमिता अखोइ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जिम बमा अखोइ ngasi थंबजे थोइनमक टूर्नामेंट असि लोइबगा अखोइ YBB जिम की तामो बिपिन तानरे मागी दगी अखोइना को खनमागी लेबर ट्रेनर अनि अहुम लौरे हार कांदा तोंगान तोंगान कितागरेदा टाइमिंग सेमतो हार कांदा प्लेयर सिंग दा साननबगी अखोइ तंजा दो सोन मगी पीरगनी हाइदना आई ngasi मा अनाउंसमेंट सिमा अखोइ लाउथोकसगे अदुगा लोना लोना प्लेयर सिंग दा आइना हाइजगदबती टूर्नामेंट असि कॉम्पिटिटिव ओइबो वर्ल्ड नि कॉम्पिटिशन की मोमेंट गाक्तनी ngasi su competition ni aduba अखोइ मसेन अखोइ लेरिबा पोसिदा पॉजिटिव ओइबा पोर्ट कॉम्पिट तौरे हार कांदा आइना होना जमना आइना फंगजबनी आइना होनरगा मीना फंगबा याबा नते आइना होनरगा आइना फंगदबनी आइना पंदुफम यौबा हाइबसे आइना होनजबगे ओइगदबनी हाइबसे खलगा सानबियु अदुगा स्टेट की माई अमदी अखोइ लेरिबा इसागे माई पालक मतमदा एसोसिएशन की माई पाक ओइगनी स्टेट की ओइगनी स्टेट ओइबा मतमदा भारत ता अखोइना नेशनल बिल्डिंग दा अखोइजे सरुक याबा हाइबदो ओइगदोरिबिने हाइबसी सादा अखोइ खनबिराका सानबियु अदुना ngasi जून की 2025 ता नॉर्थ ईस्ट वेटरन इंटरनेशनल करी कनोसी अखोइदा टूर्नामेंट सी तारनी असिदैदा अखोइना मतौ करमना अतोपा स्टेट सिदगी अखोइना चैंपियनशिप ओइहोगदगे हाबसे ngasi खलैबा चैंपियन ओरिबा सिंगसी गे मरकता किसु खनगनी अदुगा लोना लोना मथक्ति हंदक्ति अखोइना तोआन तोआनबा अखोइगी कैटेगोरिकली अखोइना तोआनबा ngasi अखोइना था अनिगी मतुंगदा तौगदबा अखोइगी टूर्नामेंट नि ngasi aina fit oibado hayeng oidaba yai aduna maram oraga haire posi khitang slightly akoina khanare har kana hana so akoina notification ju notify toba matamda akoi lona panja khrabani aduna maram oraga akoi khitang qualifying round ama sana hale kana hena competitive oiba hena strongest oiba hena maram chawa player sing lokale harga akoi taunana ba haidana loma hai khrabani madu khona maki further notification ju tholakini adu junda tawgada ba lakada bas manipur da tabani and manipur da taba matamda akoi ki socio economically natana मणिपुर की परसेप्शन से चेंज तब गमनबी पोट अखोना अरेंजमेंट तौनब अखोई कन होनजरी मसिदजु सरुक फजन याबीरे हार कांदा मणिपुर इमागी एसोसिएशन की माई चिंगटप ओइमिनसी हाबसी माई थमजगे अदुगा लोना लोना अखोई लेरिबा मसिना सेप्टेम्बर दा तौगदबनी अखोई लेरिबा कनोसिना ngसागी तो जिम जून हाबदु ओनखरे अदुगा जून दना अखोई नॉर्थ ईस्ट की कनदा वेटरन गे ओइबा नेशनल अमदी इंटरनेशनल इनवाइटेशन अमा तौगनी सिदसु वेटरन के प्लेयर सिंग सिदा मागी मागी मरम चाबा अखोई की लेरिबा कनो सिंग पार्टनर सिंग हौबिरे हार कांदा मफम मफम खुदिमक्ता सानबिरिबा तोआन तोआनबा यूनिट ता तोआन तोआनबा अखोई जगह सानबिरि सिंगजिना अखोई हवाई हौचांग यावना तौरे हार कांदा अखोई वेटरन की स्ट्रेंथ उल्ला कांदा मणिपुर दा हंदक लाखदोरबा तागदोरि खेंसदा अखोइना चैंपियनशिप ओइहोनबा पुनमक्से होनमिनसी हाबसिमा आई हाइजरगा अदुगा इंस्टीट्यूशन अमा लेंबा अदुगा पुनमक रन तौरे पुनमक्से मयामगी साजोग यावदना अखोई लेरिबा रिसोर्स मोबिलाइजेशन दा साजोग पीबीबा मयामना अदुगा अतै अतै तोंगानबा हिरम खुदिमक्ता साजोग पीबदु दरकार लै अदुना साजोग मयामदना पुल्ला कांदा अखोई ngasi ओइरेइबनी अदुगा ओइगदोरिबनी हाबसे खनमिनरे हार कांदा अखोई अपिक अपिकपा अखोई लेरिबा वाखल मयामदा फाउर पुनमक्सिंग से अचौबा पोट ओंथोपंग अमबा अदुगा कानदबा पोटु कानबा पोट ओंथोपंग अम कानदा अखोई एसोसिएशन दे मपुंग फाबंग अंगदोरिबनी हाबे वाखलोन जिग लेना अखोई हंदन हंदन अमुक हन्ना कोई साजोक पिनबियु मयामगी कोऑपरेशन दरकार लै अदु अंगांग नुबी मयाम अमा तुंगदा होरकपा हाबसे फान बायबसे अखोई अमतंगारब लेंगदब दायित्वने हाबसे खनमिनरकांदा अमन फंपुबा पुदबा ngasi maktu loima khona minari ngasi maksu ko loina pulla kana ngasi taminari se sumaina tungdasu taminari har kana afaba institution ama afaba manipur ge sanaroi sing puthona ba hona bada environment se hena akoi cleaner oiba environment sem no hona bada yam ge matuing darkar lai bu pina bigani ha biga sagalorena ngasi ge makha taba single match sanaba du yeng minari har kana akoi prize piminena bagi akoi kano du lomina si ha bi hajaraga ai matang se attention jage thank you very much jai hind मखा थाबसदी फाइनल मैच सिंग सी कंडक्ट तौबिनबगी दमक्ता अखोई चैंपियनशिप की रेफरी और तामसी तंजंदा माइसी सिनजरे थैंक यू सनातनबा
Now we have last match of this evening session, men's singles final between Vidyasagar Salam Imphal West versus Susanta Moirang Them Kaching District. Please welcome officials and players of this men's singles final. Players sing amasung official sing mamang da khajik da kakat piu akogi ngasi dice the lengsin biriba dignitary sing da amukta introduce tawjege. Asigumba nungairagadaba aroiba mesu oiriba men singles final asi Vidyasagar Salam Imphal West versus Susanta Moirang Them Kaching District aniga sanagadabani. Hairiba match asigi umpire Kurwar Royal National Umpire from Chandel District. Amasung services Worley Chan Simre National Umpire from Ukhrul. Thank you. Come on. mayamda nungairaba paw amatanga lauthokjage ngasigi asigumlaba nifu suba inter-district amasung hungphulmapan suba state open badminton championship 2025 ki aroibagi thauramda chief guest oina lengsin biriba ming oina panjaraga Sri KS Joy Kishan Singh Honorable MLA 9 Thangmaiban Assembly Constituency na Lising Kungi paisa pibi bagi damakta yam thagatsaba phongdokjari mayam ahuba kubak matang kubiyu. Thank you sir.
Ready to play? Players, ready? Okay. Players, get ready to play. Susanta, ready? Vidyasagar, ready? Ladies and gentlemen, on my right, Susanta Moirangthem, Kaksing District. And on my left, Vidyasagar Salam, Imphal West District. Vidyasagar to serve, Lovo, play. One, love. Two, love. Three, love.
Service over. 1-4. Two, four. Three, four. Service over. 5-3. Six, three. Seven, three. Eight, three. Service over. 4-8. Five, eight. Out, it's out. 6-8. Service over. 9-6. Whopper, wipe the court, please. Whopper. Whopper, Whopper.
White. Thank you. Nine, 6. Ten, 6. Service over. 17. Service over. 11-7. Interval. Eleven, 7. Play. Service over. 8-11. Nine, 11. Ten, 11. Eleven all. Service over. 12-11.
13-11. Vidyasagar, you have to ask permission to change the shuttle. No, you have to ask me. Play. Fourteen, 11. 15-11.16, 11. 17-11. 18-11. 'Service over, 12-18. Foul. 13-18. Play on. Fourteen, 18. Change. Service over, 19-14. Game point, 14. Game. First game won by Vidyasagar Salam, 21-14. Mopo.
White court, please. One. Clock 20 seconds. Clock 20 seconds. Second game. Level. Play. Service over. One love. Service over. 1-all. Service over. 2-1. Three, one. Service over. 2-3. Three all. Four, three. Service over. 4-all.
Service over. 5-4. Five, four. Service over. 5-0. Mopper, wipe the court, please. Vidyasagar, showing the spot. Thank you. Back on court. Five, oh. Service over. 6-5. Mopo, wipe the court, please. Thank you. Players, back on court. Change. Six, 5. Out. 7-5. Four. Service over. 6-7. Service over. 8-6. Service over. 7-8.
8-all. Service over. 9-8. Service over. 9-all. Quick drink. Vidyasagar, quick drink. Players back on court. Change. Nine all. Service over. 10-9. Service over. 10-all. Eleven, 10, interval. Same color. No, you cannot change. No, you cannot. No.
Players back on court. Eleven, 10. Play. Wait. Flashlight. Play. Service over. 11-0. Twelve, 11. Thirteen, 11. Fourteen, 11. Pass the shuttle. Service over. 12-14. Pass the shuttle. Change. Kurang tim. Pass shuttle. Okay. Vidyasagar, don't taste that one. Twelve, 14. Whopper.
Thank you. Back on court. Service over. 15-12. Sixteen, 12. Seventeen, 12. Service over. 13-17. Fourteen, 17. Fifteen, 17. Sixteen, 17. Seventeen, all. Service over. 18-17. Nineteen, 17. Match point 17. Service over. 18-20. Game.
Well played. Well played. Match won by Vidyasagar Salam. 21-14, 21-18. प्राइज फंगबीगदबा प्राइज लौबीगदबा प्लेयर सिंह अमुक्ता यामना थुना लाइन अप तौबियो।
Manipur State Badminton Association na sinjaba Nipuni Thoi Suba Inter-District amasung 69 State Open Badminton Championship 2025 Loisin Kibaga Loinana Hoji Akoi Prize Pibagi Thorom Hogachage Ahan Bada Team Event Ki Prize Pijagani Maramaduna Team da Winner Amadi Runner Ta Kharaba Team Sing Amukta Yamna Thuna Thokpirang Naba Ningsing Jari Men's team amasung women's team da winner amadi runner ta khraba team sing yamna thuna mukta thokpirao men's team event da winner ta khraba team Bishnupur district player amadi official sing yamna thuna mukta thokpirao aduga runner up na Imphal West Nupigi women's team championship da winner oi khraba Imphal East amasung Imphal West ki players sing amasung official sing su yamna thuna mukta thokpirao ahan bada kokthokchage men's team event ta runner up ta khraba Imphal West team players sing de Sirom Boss Sirom Bixan Lorembam Thongam Mongjam Bibek Nilachan Pairoijam, Ningtaujam Simon, Rajkumar Ronald, Thokchom Hers. Official da team manager H Memi Devi, coach Ayai Tomba amasung H Yai Phaba. Runner up ni yamna thunang ta changpiu. Winner oi kraba men's team event kini Bishnupur District Badminton Association ki players sing amasung official sing yamna thunong ta changbirao runner up ta khraba men's team event ki Imphal West ki player sing amasung official sing amukta lengsin biyo men's team event ta runner up ta khraba player sing amasung official sing matang kautok charake victory stand up mukta kakappiyo men's team event runner up players sing Imphal West players sing Sirom Boss Sirom Bixan Lorembam Thongam Mongjam Bibek Nilachan Pairoijam Ningtaujam Simon Rajkumar Ronald Thokchom Hers official da H Memi Devi team manager coach da Ayai Tomba amasung H Yai Phaba victory stand da amukta runner up ki mapam da kakhatpiyo ahan bagi prize asibu pibigadaba ngasigi asiguba championship asigi loisin bagi thorom da chief guest ki phampham da lengsin biriba ming hoina panjaraga Sri KS Joykashan Singh honorable MLA 9 Thangban Assembly Constitution na pibinaba request taujari men's team event runner up Imphal West sarna mukta pibinaba haijari mayam ahoba khubang amatang khubiyo Masida trophy amadi case prize medal na chingba habli
ngasi ikai khumjaiba chief guest na team event ki runner ta khraba men's team event ki adugumba runner sab ki team da mana mathum sing pibiri Team Championship Men's section the winner hoy kraba Bishnupur district players in the Bixan Singh long jump, Dina Chandra toy jump, Dinku Singh kontau jump, Haubi jump, Rohan Kumar, Hema Malenganba, Khairakpam Manjit, Martin Ingudam, Oinam Emson, Rajkumar Ellen, Tongbram Bonsan. Official Singh the Manager da Dr. Nimo Singh, Coach O Santos Ambasung P. Lenin. Men's team event ki winner ni ngasigi kai khumna jariba chief guest na asigum laba maman yam laba trophy cash prize pibiri Thank you, sir. Thank you very much. Sigumba ngasigi men's team event ki winner hoy khraba Bishnupur district ki players singda Manipur State Badminton Champion Association ki president na koi medal pibiri mayam kuba kubiyo. Winner da akoina trophy cash prize amadi kit bag na chingba hapchari Thank you, sir. Thank you very much. Mathangi prize, women's team event ki prize ni Thank you very much. Koi mathang chiti women's team event ki prize ni women's team event winner Impal East. Player sing thokpi player amadi official sing yamna thuna mukta victory stand da thokpi ro
Runner up, Impal West. Impal East की प्लेयर सिंह कोनसम गुंजन, KSS महेश्वरी, लंचेन बी, लाइश्रम नंदिता, एम प्रिया, सलाम लेकिना, शीतल एल, वांखैमयूम एंजेलिना, वाई धनवती. ऑफिशियल सिंह दी वाई बाले, टीम मैनेजर एल रिनकी सिंह, कोच H किशन मैथई, कोच. लोना ना रनर अप ताखरबा इम्फाल वेस्ट की प्लेयर सिंह अंगोम लंचेनबी, असांगबम देविका, सिरोम बेलरिक्स, खांगेनबम सेलिना, लाइश्रम एंजेलिना, लियोनी तायंजम, प्रतिभा देवी अरामबम, तोक्सोम उर्वशी. ऑफिशियल सिंह दी मैनेजर दा आइस मेमी देवी, कोस्टा आई याइतोंबा अमसुंग H याइफबा. चंबीरंगबा निंगसिंगजरी. मसीगी प्राइज असिना इकाई खुमनजरीबा मिंगोइना पंजरगा श्री थोंगाम बिश्वजीत, ऑनरेबल MLA थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमसुंग प्रेसिडेंट मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन पीबीनबा हाइजरी. रनर अप इम्फाल वेस्ट अमुक्त विक्टरी स्टैंड काखटबियु. मसीदसु नुपागी का सब मानना ट्रॉफी, कैश प्राइज नचिंबा हापली. विनर ओइक्रबा वुमेन्स टीम इवेंट किनी इम्फाल ईस्ट प्लेयर सिंह अमसुंग ऑफिशियल सिंह विक्टरी स्टैंड मुक्त काखटबियु. प्लेयर सिंह गुंजन, महेश्वरी, लंचेनबी, नंदिता, प्रिया, लेकिना, शीतल, एंजेलिना, धनवती. ऑफिशियल सिंह मैनेजर वाई बाले, कोच एल रिनकी अमसुंग H किशन. हाइरिबा विनर की मनासिंग असी ट्रॉफी, कैश प्राइज अमदी किट बैग हापसरी.
Thank you, sir. Thank you very much. Matangi prize sing asidi ako individual event singi prize piba hogachage. Ahan bagi prize sing asi Sri T. Phulen Meitei, Director of Fisheries, Government of Manipur. Ngasigina guest of honor oibiribana pibinaba haijari. Boys doubles under 17 years. Nilachan Pairoijam amasung runner-up ni Sapam Shyam Chandra, Impal West. Boys doubles under 17 years, runner-up Nilachan Pairoijam amasung Sapam Shyam Chandra, Impal West. Players in khara thuna mukta thopirao. Akoigi ikai khumnar jaba ge sing asi yamna thu ba tabak chat ka dabana maram oiduna player sing khara thuna mukta changbiro. Boys doubles under 17 years, runner up Nilachan Pairoijam amasung Sapam Shyam Chandra. Winner Chirom Bose amasung Martin Ingudam. Ikai khumna jariba Sri T. Phulen Meitei MCS Director Fisheries na prize sing asi pibina ba haijari. Masida kogi medal, kit bag, cash prize haijari loina na Nauram Enterprises na pibirakpa 2000 gi coupon namasu hapsari. A winner da hapka dabani. Winner Chirom Bose amasung Martin Ingudam. Matangi prize mixed double under 17 years, runner up Laurembam Thongam Singh amasung Laisram Angelia. Winner Rishabh Ngangom amasung Dolly Rajkumari. Rishabh Ngangom amasung Dolly Rajkumari masidasu MSBN trophy, kit bag, cash prize hapsari loina na Nauram Enterprises na pirakpa 2000 gi coupon namasu hapsari. Matangi prize girls singles under 17, runner up Chanu Lembi Sapam, winner Leonie Tayanjam. Players sing yamna thunam ta thokpirau. Chanu Lembi Sapam, runner up Leonie Tayanjam, winner girls singles under 17. Ngapigani mixed double under 17, runner up Laurembam Thongam Singh amasung Laisram Angelia. Winner Rishabh Ngangom amasung Dolly Rajkumari. Runner up Laurembam Thongam Singh amasung Laisram Angelia. Winner Rishabh Ngangom amasung Dolly Rajkumari. Mixed double under 17. Rishabh Ngangom amasung Dolly Rajkumari sangbiro. Sigi prize ju koi guest of honor oibiriba Sri T. Phulen Meitei na MCS na PB na haijari. Matangi prize girls singles under 17, runner up Chanu Lembi Sapam,
Winner Leonie Tayanjam ready tawduna lebiyo. Winner Leonie Rishab Ngangom amasung Dolly Rajkumari. Matangi prize girls singles under 17 Chandu Lembi Sapam runner up. Winner Leonie Tayanjam. Winner amadi runner up amukta yamna thuna changbiro. Girls singles under 17 runner up Chanu Lembi Sapam. Winner Leonie Tayanjam. कोई डायरेक्टर फिशरीज ना प्राइस अमनी खतंगदा चुम्पीबी ना पर हाइजरी गर्ल सिंगल्स अंडर 17 नी रनर अप Chanu Lembi Sapam. Winner Leonie Tayanjam. Matangi prize boys singles under 17 runner up Chirom Boss Singh. Winner Lorembam Thongam Singh. Matangi prize issue director fisheries ngasi ki guest of honor na pipi na baijari. Boys under 17 runner up Chirom Boss. Winner Lorembam Tongam. Yamna thuna umta changbiro. Thank you very much. Makata aba prize khara asina ngasi gi akhoi gi irakta yaubiriba guest of honor oibiriba Sri Phukram Bilas Singh, Director Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy, Imphal na pibi na bahaijari. Girls doubles under 15 years runner up Elangbam Thoihenbi Devi amasung Sarungbam Archana Devi. Winner K Sonakshi Singha amasung Rekispa Sobam. Girls double under 15. Yamna thunang tu thokpiro. Prize khara asi kogi director Jen na pibi na haijari. Runner up of the girls double under 15 Elangbam Thoihenbi Devi amasung Sarungbam Archana Devi. Winner K Sonakshi Singha amasung Rekispa Sobam.
Mathangi prize, boys doubles under 15 years, runner-up Leonard Waikhom, amasung Mayang Lambam Rustam, winner Kongkham Anis Kumar, amasung Mahesh Laisram. Ready tawduna lebiyo. Girls doubles under 15 gi winner ni ujik prize pibiri basi K Sonakshi Singha amasung Rekispa Sawang. Mathangi prize, boys double under 15 years, Leonard Waikhom, amasung Mayang Lambam Rustam, winner Kongkham Anis Kumar, amasung Mahesh Laisram. Yamna thuna humta changbirao. Makha taba prize singa sisu khara pibi khinaban haijari. Boys double under 15 years, runner up Leonard Waikhom, Mayam Lambam Rustam, winner K Anis Kumar amasung Mahesh Laisram. Players sing khara thuna mutta changbirao. Mathangi prize, mixed double under 15 years, runner-up Chintu Haubam amasung Tokchom Urbasi, winner Mayang Lambam Rustam amasung Jia Sanabam. Ready tawduna lebiyo. Winner kudimakta koina MSBA na trophy, medal, cash prize, kit bag, hapsari, aduga winner kudimakta Naurem Enterprises nachu khara amount khenaba cash prize habli, cash prize nate coupon ni masi galoina na kogi Naurem Enterprises tagi kona sanabagi pochai lawbiba yagani. Mathangi prize, mixed double under 15 years, runner-up Chintu Haubam amasung Tokchom Urbasi, winner Mayang Lambam Rustam amasung Jia Sanabam. Ready tawbiyo, yamna tuna changbirao. Mathangi prize simatanga director Jola Nehru Manipur Dance Academy PB na bahijari. Mixed doubles under 15 years,
runner up Chintu Haubam amasung Tokchong Murpasi, winner Mayang Lambam Rustam amasung Jia Sanaba. Kaura. Thank you very much. Mathangi prize girls singles under 15 years ni. Mathangi prize ama ani sina ngasigi akogi irakta yaubiriba mingwaina panjaraga Sri Robertson Assem MCS Director Sericulture na PB Naba Haijari. Girls singles under 15 years runner up Rekispa Saubam, winner K. Sonakshi Singha. Hujik akogi irakta lengshin biriba Sri Robertson Assem MCS Director Sericulture na prize amani danga PB Naba Haijari. Girls singles under 15 years runner up Rekispa Saubam amasung K. Sonakshi Singh. Mathangi prize boys singles under 15 years runner up NG Aipaba Singh, winner Mayang Lambam Rustam Singh. Winner kudingmakta Manipur State Badminton Association na kit bag trophy cash prize habli loina winner singda Naurem Enterprises na su tongan ba amount ki cash prize coupon sing habli. Mathangi prize boys singles under 15 years runner up NG Aipaba Singh, winner Mayang Lambam Rustam Singh. Prize asisu Director Sericulture na PB Naba Haijari. Runner up NG Aipaba Singh, winner Mayang Lambam Rustam Singh, boys singles under 15 years kini. Aduga kariguma matanga lautok sage koigi president na lauto haiduna takbirang bani Manipur gi badminton gi player sing outstanding oina pharakpa player sing da sanabada changadaba natragasu
इंसेंटिव यामना करी हाइनी अखोगी यामना आइडियल होरबा इंसेंटिव अखोगी प्रेसिडेंट मणिपुर स्टेट बैडमिंटन की प्रेसिडेंट ओइबिरिबा श्री मिंगोन पजरगा सी थोंगाम बिसोजिना हौजिकता यामना मवोंग ताबा आइडियल होबा इंसेंटिव पीगनी हाइदुना लाउथोक पीरी मसी मयामना अमुक्ता अचौबा खुबा अमदा खुबियु प्रेसिडेंट की दमक्ता मथंगी प्राइज खरा असिना श्री एच संजीव शर्मा ऑनररी जनरल सेक्रेटरी MSB एन पीबीनबा हाइजरी बॉयज डबल्स अंडर 11 years रनर अप पुक्रम्बम जॉयचंद्र सिंह अमसुंग रियोस ngamba सौबाम विनर नामैरापम देवशीष अमसुंग सन्नोन लोइतोंगबम बॉयज डबल अंडर 11 years रनर अप पुक्रम्बम जॉयचंद्र सिंह अमसुंग रियोस ngamba सौबाम विनर नामैरापम देवशीष अमसुंग सन्नोन लोइतोंगबम Matangi prize girl singles under 11 years runner up Chinkhai Nganbi Sheram winner Rashi Thoy N ready Dr. Lebiu girl singles under 11 years prize asisu koi secretary na PB naba haijari girl singles under 11 years runner up Chinkhai Nganbi Sheram winner Rashi Thoy N prize asisu koi MSB gi general secretary na PB naba haijari Chinkhai Nganbi Sheram runner up winner Rashi Thoy N girl singles under 11 Matangi prize boy singles under 11 years runner up Namairakpam Debashish winner Shannon Loitongbam ready Dr. Lebiu Matangi prize asimatanga PBU boy singles under 11 years runner up Namairakpam Debashish winner Shannon Loitongbam
Thank you, General Secretary Buthagachari. Makha tarakpa pricing asidi Honorable MLA Thongju Assembly Constituency Loina na President Manipur State Badminton Association ki President Oibiri bana PB na bahajari. Mixed doubles runner up Rajkumar Ellen Singh amasung Laima Popom Daina Devi. Winner Dinku Singh Kontaujam amasung KSH Maheshwari Devi. Amukta yamna tuna changbirau. Rajkumar Ellen Laima Popom Daina Dinku Maheshwari Amukta yamna tuna changbiraga victory stand kakat piyu. Runner up Rajkumar Ellen Laima Popom Daina. Winner Dinku Singh Kontaujam KSH Maheshwari Devi. Mixed doubles masigi pricing asi akogi Manipur State Badminton Association ki President na PB na bahajari. Mixed doubles runner up Rajkumar Ellen Singh amasung Laima Popom Daina Devi. Masida Manipur State Badminton Association na trophy cash prize na singba half medal na singba halfly loina na Nauram Enterprises na 3,000 ki winner da copan namasu halfly. Winner Dinku Singh Kontaujam amasung KSH Maheshwari Devi. Matangi event women doubles runner up Leonie Tayanjam M Somibala. Winner Huidrom Belinda amasung Laima Popom Daina. Player sing khara thuna umta changbirau. Women doubles ni matangi event Women double gi winner amadi runner ready to view karatuna changbirau. Runner up Leonie Tayanjam amasung M Somibala. Winner Belinda amasung L Daina Devi. Kara thuna umta changbirau. Makha taba pricing punamak kogi sar bisajina PB na bahajari. Women doubles winner amadi runner amta yamna thuna changbirau. Runner up Leonie Tayanjam amasung M Somibala. Winner Huidrom Belinda amasung Laima Popom Daina Devi. Matangi event men's doubles runner up Kyobyo Bemai Senapati District amasung Rishabh Ngangom Bishnupur District. Winner Dinku Singh Kontaujam amasung Khwairakpa Manjit Singh Bishnupur District. Ready tawduna leibiyo aduga khara thuna umta changbirau.
मतंगी प्राइज मेंस डबल गिनी विनर अमदी रनर यामना थुनोंगता चंगबिरो मेंस डबल्स रनर अप क्योबियो बेमाई सेनापति डिस्ट्रिक्ट अमसुंग रिसाम ngangob बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट विनर दिंकू जिंग सिंह कोंथौजम अमसुंग ख्वाइराकपम मंजित सिंह मतंगी प्राइज वीमेन सिंगल्स नी रेडी तौदुना लेबियो मथंग सिदी अखोगी वुमेन्स सिंगल लौबिग्रबी KSS महेश्वरी देवी अमदी रनर्स अप कोनसम गुंजन देवी नत्रो वीमेन सिंगल्स रनर अप कोंचम गुंजन देवी विनर KSS महेश्वरी देवी मसीदसु मणिपुर स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ट्रॉफी कैश प्राइज मेडल चिंबा विनर दा किट बैग चिंबा हाबली लोइना लोइना नाउनम एंटरप्राइजेस ना विनर दा 3000 की कोपन अमसु हाबली हौजिक पीबीरेबसी वीमेन सिंगल्स की वीमेन सिंगल्स विनर KSH महेश्वरी देवी अरोइबगी प्राइज असिमतंग सारना पीबीनब हाइजरी ख्वाइदगी मरु ओइबनेना खन्नरिबा मेन सिंगल्स इवेंटनी अरोइबता थमजरिबा मेन सिंगल्स रनर अप सुशांता मोइरांगथेम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट विनर दा विद्यासागर सलाम इम्फाल वेस्ट रनर अप अमदी विनर विक्टरी स्टैंड मुक्त काखतपियु मेन सिंगल्स रनर अप सुशांता मोइरांगथेम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट अमसुंग विनर विद्यासागर सलाम इम्फाल वेस्ट
Thank you, sir. Thank you very much. Howji Manipur State Badminton Association na Manipur State Badminton Association na Sinjaba Jonex Sunrise Nipuni Toy Suba Inter District amasung Humpumapan Suba State Open Badminton Championships 2025 ngasi masida lengbirakliba khudimakpu tongan na haijadragasu masibu mapung phan bibada saruk yabiriba pumnamakpu